Dobro večer, dragi prijatelji. Okršaj u diskoteci gdje je učestvovala ekipa prijatelj Toni, kojega poznam jako dobro, i Baruci i njegova ekipa koju isto jako dobro poznam i više nego dobro. Kako je došlo do okršaja, koje su bile okolnosti, šta se zbilo, ostanite na našem kanalu. Dakle, nakon verbalnog okršaja koji ima svoju pozadinu koju ću razjasniti, Baruci skuplja ekipu, sjeda se njih 6 do 8 u 2 auta i piče za Čapljinu, dolaze u diskoteku, pronalaze tamo momka Tonija, 17,5, nema još 18 godina. Baruci uzima bocu i udara ga po bradi sa leđa, rasjeca mu bradu, šije mu se kasnije 5 punata, vidi da ovaj ne pada, uzima drugu bocu, udara mu još jednom po glavi, ovaj ne pada, i onda se njih 4, 5, 6 bacaju ga na pod, udaraju ga, dolaze izbacivači i njih izbacuju vani. Izbacivši ih vani, Barucija Toni tilta šakom u oko, zatvaramo ga odmah, njih 2, 3 odmah, još su ga tu dobro nabubale, ovaj se prosuo napod. I tu je bilo nekih 10-15 minuta okršaja. Petar, sin od Barucija, momak koji je svega prije par mjeseci zbog jednog udesanja, jedna mu krava oduzela prednost nedaleko Ljubuškoga, na skuteru, nemao kacige, ni vozačke, ni to, ali nema veze, to prci, to jebo to, uzela mu je ženska prednost, razbio se, ADAC avion je došao pun, Njemci su ga ovdje okrpili i nazad par sedmica je ustao iz kolica. Nije to momak fizički nabidlan i to, nego momak ima metabolički problem, mršav je dosta, di ga god zvizneš, tu mu polomiš odmah momentalno. Dobio je i on par plešćurina, ne znam od koga, nebitno, bam, sjedio je na stepenicama i jaukao kako ga boli. Jedan momak htio zviznit, rekao, nemoj molim te, i onako sam cijeli izlomljen. A ga nije udario zavida, kasnije ovi su se razbježali, njih 7-8 po Čapljini, po parkingu, vatali su njih trojica, njih 8 po parkinzima, tudan, bježali su ko zečevi. Uglavnom, dobili su degenek i momak je ošao onda na šivanje, ušili su mu, sredili i vratio se nazad, ušli mu 5 punata. Poručiva vam gospodin momak Toni, znate di je on, možete slobodno doći, posjetiti ga u svako doba i crijeva mu provući kroz uši, kako ste rekli. Šta je to bilo, šta je dovelo do tog nemilog okršaja? Ukratko, Petar i Toni su školski prijatelji i jedne prilike zove ga Petar, kaže, slušaj Toni, bil ima volje da radiš kod mene i kod ćaće, plaćat ćemo te 10 eura na sat. Kaže ovi, da, zašto ne? Momak je tu radio 2 mjeseca i jebi ga, jednom se traži svoj novac. I stalno izgovorite, nema, te ovo, te ono, te non stop odugovlačenje. I na kraju ne daju mu pare. Čujte, radio bi on tu i 2 godine, a možda čak i do penzije da nije treba pare. Ne bi nikome ništa zasmetalo, ti ne tražiš pare, radiš i tako bi doživio i svoju penziju. Otišao u mirovinu, staračku. Ali jebi ga, traži se pare, onda se trebaju naći razlozi zašto da se momka ne plati. Meni je rekao Baruci, kaže, šta ću ja plaćat njegove tu ždere 2 sata dnevno tu, pa ja njega da ga to plaćam. Slušaj, ja dosad sam mojim radnicima, ako sam ih imao, bilo di koji je, bilo bauštela, bilo šta, kažem mu, momak, radi se po tim i tim uvjetima, tako i tako. Nakon 1 ili 2 dana, kad mi nešto ne paše, kažem, slušaj momak, ne paše mi to i to. A ne, pustite 2 mjeseca da radiš i onda ću reći, nisi, sidiš, režiš, ovo je ono, nabrojiti probleme. Pa di si ti bio nakon 2., 3. dan, zašto mu to nisi prekorio ga u tome odmah? Jebi ga, onda čitam poruku, piše Petar, kaže, jebi ga prijatelju, izvini, moj ćaća ima pare, ne da mi pare, ja tu ne mogu ništa. A piše Baruci i kaže, sa mnom nisi ništa dogovorio, od mene nemaš ništa tražiti. Dakle, one su tu skupa u talu, ćaća i sin,
odradili momka tako da ga ne plate. To je na kraju bi jebena priča, morat ću pitati još detalje, ispričani mi jesu, ali to je bilo hvatanje s autom, ovo, ono, na kraju hoću plaću, nešto je dobio, neku sitnicu je. I, pošto momak 17 godina nema vozačke, prijateljka je tu doveo, zaboravio jaknu. Došao tu po jaknu u radionu i onda je Petar tu je ispala isto neka gungula i zvizne čovjeku, momku tomu koji je doveo toga. Zvizne nogom u vrata, razbije mu vrata od Mercedesa. Tu je taj momak Petar imao muda zvizniti u vrata, a kad ga je tribalo zvizni gori, kad ga je tribalo radi toga odalamiti učapljeni, u tom okršaju, nemoj me, onako sam cijeli izlomljen. Znači, Petar je taki, rekao sam mu to nekoliko puta i njemu i pred svima, ne mereš te polno zviznit, ne merete čovjek gdje te god dovati i tu te sve odmah slomi. Ali dobro, pazi. Dobro. Zakuvava se situacija. Nije platio Tonija momka kako triba. I tu se situacija zakuvava. I zamisli se, imaš obraza ili nemaš obraza, nema ga. Jer psihopati i narcisi, oni nemaju obraza, ni karaktera, ni stida. Imaš karaktera. Zvati njegova oca i kolegu od njegovoga oca koji skupa sa njim radi i koji su kućni prijatelji i partneri, zvat da ti dođe odraditi problem na autu koji ti ne možeš riješiti. Daješ njima u nekoliko navrata oko 100 do 150 eura. I njegov otac, Otonija otac, mu pomaže bezbroj puta, skoro pa besplatno, većinom besplatno. Pomaže, odradi posao za koji i Baruci ne bi trebao naplatiti jer je već ukupno on naplatio taj posao. On uzima na prevaru još toj mušteriji 400-500 eura, kaže da je crka kompjuter, samo trebalo nešto isprogramirati, to je dio posla koji ti trebaš odraditi i on ti je došao, isprogramira i ti si još mušteriji svoje uzeo 500 eura. A ti svaki put kad je došao otac i prijatelj od Tonija, ti si na osnovu njihova posla još uzeo 400-500 eura dodatno na prevaru. I opet je i opet ne daš momku da kažeš iskreno, slušaj, nije mi se sviđa tvoj posao, momak radi dobro, ako te nešto ne sviđa se može se unaprijed reći, halo, pazi, ne sviđa mi se to i to, ja sam vidio kako momak radi, šta radi odlično, za 10 eura radi više nego dobro. Dakle, ne može mi se nešto reći, nije i ovo i ono. Dakle, oni ti odrađuju taj posao na koji ti još dodatno ubireš pare i opet ne daš. I opet, nakon svega toga, zakuvavaš situaciju još gore nego što je zakuvana i ne ideš ga još u diskoteku tuđi. Prililo je čašu jer taj čovjek, taj Baruci, ja ga poznam od 95. i do 2000. je i mene izvarao za ondašnjih sigurno 7-8 hiljada maraka. Biće i tome priče. A sada bih želio postaviti pitanje Želji. Želja Prika, nema ništa protiv tebe, ali kao poznaš mene vrlo dobro i znaćeš da nemam nikakvog problema pričati od onome šta mislim, istinu i tako. Naučio sam se pričati, ljudima govoriti iskreno šta mislim i u facu. Nismo se vidjeli od 98. pa do nedavno. 98. znaš kad smo se vidjeli, smo se zadnji put kad se sa Barucijom došao po onoga moga 380 SL-a s kojim ste napravili fingirani sudar tamo na hercegovačkoj strani. Kad sam poklonio Bariši to auto, tu me šanirao za to i dao sam mu tada 1200 isto eura, bit će priče, nebitno. Tada smo se vidjeli malo poslije toga i šta ja znam, dolazio sam sa mojim bivšim šefom Markotićom i tako, tu smo se vidjeli, bio si onako balavac koji ja još u to vrijeme. Od tada se mnogo promijenilo, Želja. Ja sam bio isto onako idiot, upao sam među 15-16 Njemaca, trgao sam i zastav, oni su me mlatili letvama, znaš, nisam bio u pravu, Želja, nisam bio u pravu.
Braća su mi sidila 20 metara dalje i gledali kako me mlate, mogao sam tu i glavu izgubiti. Braća su mi rekli, pa i triba si ko te jebe kad si kreten, triba si izgubiti glavu i to. Znaš, Želja, moja me braća nisu podržavala nikada, niti ja njih kad su oni bili u nepravdi. Nego je cijela okolina, tako smo se naučili da se kaže nisi bio u pravu i jebi ga snosiš one posljedice kad nisi bio u pravu. O čemu se radi, šta sam ti htio reći s time? Dobro, vi ste kumovi i prijatelji to, ali nije to kumovi, nije to prijatelji. Podržavati nekoga u njegovoj grešci. Ti si mu veliki neprijatelj, a prijatelj ispadam ja, mada ne bi želio biti prijatelj. Ja koji sam rekao 100 puta iskreno, pošteno i čestito kako treba, ti mu ispadaš neprijatelj. Zato što ideš se tući za njegovo sranje koje je on zakuvao. Umjesto da si mu reka kume, ojošajdario mu 2 pleske iza ušiju, onda bi ti ispao čestiti dobar. Vidio sam tvoga sina, mislim da nije niti blizu Petrova ponašanja, mislim da ima malo karaktera u njemu i čestitosti. Mislim da ima. Da je bisan koji svi ostali što su bili, to je bez daljnjega. Ali ima momaka koji imaju savjesti iz kućnog praga, a ima koji nemaju. I ti ideš, dakle evo vidimo poruku, kaže izvuću ti crijeva kroz uši, jel tako? Dakle ti pišeš sa Petrova profila i kaže da se ti kum daš mu izvući, pa di su ta criva, nije ih bilo. Nadam se Želja da si ti dobio koji kroše u apleksus. Zaslužio se da se dobio koji kroše u apleksus, a možda da imaš i koju šljivu. Jer tako se stvarno ne ponaša. Ovo ti je moj prijateljski ne savjet, nego prijateljski komentar. A sada bih postavio pitanje Siniši, obratio bi se Siniši. Ne poznam te, prijatelju, dugo. Upoznali smo se kratko vrijeme i u tom kratkom vremenu odmah mi je rečeno, pa i rekla i naglasila nekoliko puta Barucijeva žena, da si jako opasan, da se treba paziti. I drugi su mi isto rekli da si jako, jako opasan i zajeban. Lako meni za take jako opasne i zajebane. Nešto to nije istina, to je vrlo moguće istina, da si jako zajeban i opasan. Ali ima u tebi kodeksa, ima u tebi čestitosti i nisi smeće, to sam odmah rekao, ni blizu. Znači, Baruci je smeće. On je smeće. On je opasan po tome što je smeće i što nema nikakve savjesti, nikakvog karaktera. Ti možeš biti opasan, ali ti nećeš učiniti, teško se izrazi, nećeš doći pa učiniti neku pizdariju ni sličnu koja Baruci to radi. Stoga htio sam ti postaviti jedno pitanje. U redu je to Petra da se ne dira vamo tamo, ti ga braniš, jesi li ga savjetovao? Vidio sam tvoga sina. To je sin odgojen i sam si mi priča kako ga odgajaš, svaka čast. Tvoj sin i blizu ne bi došao na ideju napraviti ono šta Petar radi, jer bi ti svom sinu šajdario 2 za ušiju i rekao mu ovo je bilo zadnji put da si to napravio. A Petra nekako podržavate ga svi pri njegovim pizdarijama. Nebitno, zaboravimo sve to. Evo da ti postavim pitanje, jesi li otišao ovih dana do Barucija, jesi mu ošajdario 2 za ušiju? Nisi, zašto? Zaslužio je. Dobro, ide se tući. Baruci. A vodi svoga sina u diskoteku, sina, koji je sa ADAC-ovim avionom prije par sedmica, par mjeseci došao u Njemačku, kada su doktori ovdje jedva sastavili mu kosiricu i kukove i to i saobraćajne nesreće, jer da je ostao mu stvarno ni dan danas, ne bi nikad u životu provoda kako treba. Zahvaljujući njemačkim doktorin je čitav
I on nema 3-4 sedmice da se ustaje iz kolica i njega tata vodi u šou, da sinčić vidi kako se Toni mlati, balavac Toni, ali jebi ga, nisu znali da je Toni malo zajeban orah, da momak se zna tuć, a u momku ima čestitosti, pravde i poštenja kojega su čestiti i pravedni roditelji mu dali. I da taj momak zna izdijeliti. Jesi li tu otišao pa kritizira šamarom baru pa reka kako kretenu jedan sina moraš voditi, izložiti takvoj opasnosti. Šteta što nisu obodvojica već završili sa ADAC-om ovdje u njemačkoj bolnici da i opet krpe rok turi. Preporučio bi ti da tu malo savjetuješ Barucija, a i ovoga sinom. Pozdrav!